Shukaralinamenca në nevipjengje edicja, shefi e Kosovaka presidentake kabinetesco blerim vaje la reagingja pëllojgjuno agoripe e Srbijake referendumesko. Veljava kjergja ka i bjumla vindoje da ravipjengo kotare Srbija ni Kosova si ne jektro malo dive. Ilegalune strukture srbijake nareslite dikjeren referendumi. Kosova dikjergja je gzoralo prasav kova garavla tromalipe, taj stabiliteti rajonalno garavindoj sovraniteti, taj lako teritorijalno integriteti hramingja. Ano referendumia dikjerdoj gjune diveste srbijake dizune dendile javripe konstitucijako, vaše kriseljinaki umal. E desisipea e Kosovaki institucijengo referendumi na muklilo ta dikjergjol ano tanipja, kote gjivdinena Srbija e respodipea, ka i romingjola o Kosovako sovraniteti. Srbjune Kosovaki temutne gele ano Srbijake diza vašte votuinen. Koma shkarvakti Albanjuno deputeti ano Srbijako parlamenti Shaib Kamberi reagingja palo pleminarune rezultatja e referendumesko kova dikjerdlo i gjune diveste. Opre lijek postjeno Facebook hramingja kao referendumi pelo taja kava sito čalavipe vašo Srbijako rajpe e maj harikotaro trienda pešel e kotorlje i pesko ano votuipe. Specijalno bičalno je kun Amerikake temjengo vašo Balkani Gabriel Escobar, anglo-penđarja javer sankcionipja vašo ofiserija no rajonalne tema. Ani jek intervista vašu avazu Amerikako Escobar dela nota ka je korupcija sito šeruno problemja no Balkani. Taj sankcionipja na neto šeruno šej Amerikaken gažipesko, ano rajoni ratorigune Balkanesko. Numai kola silen efekti taj ka oven ini javer. Vakirintoj vašo čivde sankcionipja mamujo dženo je presidencako je Bosna taj Hercegovina, Milorad Dodik, taj du javer ofiserija Bošnjakjune, Pala Lende mamujo Milan Radojčić, taj Zvonko Veselinovića ni Kosova, ova kjergja kaj nam Angela kajo manušate gandinen, kaj je kune tema angažingiona ano rajoni pešerunipe prekalo sankcionipja. Pučlo te sine kaj openđaripe sankcionipengo sito validino, vaš javrt hana eratorigune Balkanesko, ova kjergja kaj va. Pežoj divojka dikjergol randuni seanse Kosovake sombešipesko. Akaba kjerdlo peđanipe palo agoripe bešipesko e sombešipaske šerunipesko. Šef je parlamentarune grupako AK Besnik Tahiri, vakjergja kaj ini aniakaja seansa ka diskutinjol vazdipe pokipjengo sar olengo rodipe. Numaj vakjergja kajano mahatne teme, a k naka ovel opozicija. Numai Kosovaki presidenta Vjosa Osmanija no Berše Meripesko je nacionalune heroesko Đerđ Kastrioti Skenderbeu, vakjergja kaj ov kreiringja panglipe savaktuno maškaro Albanija sarinije rato rigune manušencar. Avdive peljarapi godije strategije taj amare nacionalne heroje Đerđ Kastrioti Skenderbeu, kova leske obligipea vašo garavipe tanesko kreiringja savaktuno panlipe maškaro Albanja, sarinije ratorigune dizunenge populacijako. Đerđ Kastriot Skenderbeu javerinja gjivdipe dešu eftato januarea milje štaršelu šovrdešte ohtoto ano lježe. Ano palune bišu štarorja ni Kosova hramisali eftašulu bišohto neve ovipje COVID-10 na svalipe avdive sa sklardile inaršu inja dizune numaj nane nijeg viktima kutro kao virusi. Eba jaripea ovipjengo COVID-10 buderi dizune geleano vaksini paske centrija, vašelen trito doza zorali peski. Odoleske on apelinena ko javer dženete vakciningion. Kosovako sastipasko servisipe kjergja peđanipe kaj avdive sanandutrin pacijentja konfirmisale COVID-10 pozitivune, akceptisale ano buhljaripe ano kliniki COVID-10 taj generalne sastipaske kjera. Injano treteripe sitom pandar bišu enja javer pacijentja je post-covidea. E oksigeneski terapija siton triandu trin pacijentja. Numaj ano intenzivuni medicina e infektivune klinikako siton buhljarde trin pacijentja.
Sombišpe vrtlo Riguna Makedonijako i džune rakjate dengja piko-ipe rajpeske propozime kotar o mandatari Dimitar Kovačevski. Шоверде штај дуј депутетја вотуинде проневера и песко саранду шов мамуј, нумај насине абстениме. Которера и паско ситони партија Албањуне БДИ тај алтернатива. Вотуи пеневера и паско авела палосо Зоран Заев, ано октомбри накле бершесте денгја вацидипе, пало нашалипе локалуне алосарипјенго. Заев авдиве ано јавинаке орја денгја облигипе неве шеруне министреске Kovačevski. Numai Turcia cu presidenti Recep Tayyip Erdoğan araklolano oficijaluni vizita ni Albanija. Ердогана ѓукердлое темеске церемонијано тиранако аеропорти нума илјелја котор и нијани церемонија ула випаске нактар јенго е керде керенго вашо фамилие кола паре на кшиле ано пхувјаку келипе пе новембри дујмета дешу ењато ано лач паншел кера анијакаја диз кердиле котаро фондие Туркијаке темеско. Ердоган пхиравла бешипе и ние шеруне министреа Еди Рама, сариника парафинел љекани пја е Албанија. Полиција Албанијаки пенџарге кај чивде сигури паске масе тај блокирипе несаве дромеске аксеско себе пјакале визитако. Саватоне дивеано призрено терно режисери Бенџамин Менекше мотавгја пере документаруне филми ако те прекалу ленде кергја промови пе романа културако тај традицијако. Ано амбиент е театроско доку кинуано призрен педешу паншто јануари, отерно режисори Бенјамин Менекше мотавгја пере документаруне филмја коте прекалу ленде кергја промовипе е романе културако тај традицијако ани Косова. Me Saro Benjamin Menekše mangoate vakarav kaj manlabesnete motagol je kultura, romani kultura odova uraj bencar hem amare tradicionale kaj sjamen kultura zorali. Vaš odova se bepi ano akava dive ke di kargam insajnen taj motagam lenge di save filmja kaj sim kerdo. Perisome akalia mangovate vakarav kaj musaj siam etrate te ova mukaeti kaj phamlape amara kulturake te motava sarsiam tam Roma. Ano akava projekti pomshkardenma institucija mkrseski feriso kaj mučingampete Nikolajek Lačibuti Vajakaleja Panava kaj pomshkardema vajagini organizacija kola isto Durmiš Aslanom motavindo kulturake taj ouraj baske vaš ini koncerteske da. Palomotavipe filmiengo ano akava ambientia di kerdilo ini ek panelie vakiripiengo kote vakerde vaše romani kultura taj aktivizmo sarka i vašo promovipe e kulturako prekalo filmi sarka je buti kaj kergja oterno romano režisori Benjamin Menekše. Aracene but laš inicijativa kerdi kotaro Benjamini kaj te kedel emanušen kola dendoleske dumo vaša kala Isave beša kaj ovsine sar siklovno je kate pena kaj aratea ov denja pejanipek savorenge kaj sine palo leste kaj aratme pekilium kaj sium gardisano kaj te dal bajako i nevet kaj mai seriozune bukenge portretizingja but šukar kulturake aspektja romane komunitetesko sosi jek šukar šardipaski tavd ternenge sar sosio Benjamini kaj te vazden poro avazo kaj te sikaven poro talenti odote kote silen. Ano akava aktiviteti ljelje kotorini otalo ministru i vaše kultura terneta i sporti senior vešal sarkajo romano deputeti Erđan Galjuši. Sine che eventi kota promovisale trin pena dokumentarune filma kota ramaro trino režisori Benjamin Menekše ano ramoj epiko de ipas kota ministrija vaš kultura terneta i sport je tikna projekte pena sar individi. Siam bucionane sar reprezentja romane komuniteteske sar ministrija kaj je rom terno Kreali sa but historikune bukete penalno aspekte promovi pasko taj dokumenti paske romana kulturako taj tradicijako taj kedela maren amende saterne intelektuale agene ano eke vendike taj motavela akava
Sarministria dikam kaj Fečekitov mahatno opiko da ipe vašo romano komuniteti, mai mahatno vašo individia, artistia kolla kena eka buti. Tajaka vasto jek nevo čigode maškaro amaro komuniteti. Mutavipe realuno čačipe življe pasko amaro komunitesko, tradicijako, kulturako. Taj pakjava kaj akavasite hiravol somaj but inijaver projektenca. Sărsi precalo meteorologia disuno sama e sine putardo sama e camea coto diveske temperature, resleđi pe jek Celsiusjano maškare divesko. Numai nitahara džukirgjola tovel šudro sama e kameski intervaliencar, coto diveske temperature sitoven, cotero minus 3 pe jek Celsiusjano maškare divesko. Va respecto nedicavnea cavasine sasso gadsargiamani nevi pienge edicija peromani čip, penaki pe kara tumentea čovena ma republiku ne serviseske programijenca. Oven saste.